Cerakan tingkap. Yes. Dadeyo dong adoh Inggih, ne mangkin rihinin titiang mau sang risejeroning jagate sampun keliput antuk kaliuga niku mawanan mangkin nentan jado sane manut risejeroning kepatutan jegyur puniki jagate menak sudra dade basing sawirih keliput antuk kaliuga reke jagate naniki nenten jewenten malih sesano sor singgih menak sudra puniki jeg capuk parindikan yane dadi besik waluyo fatwa sejaga riantukan keliput antuk biute jagate niki sampun mawanan sing jade puniki ane istimewa jeg kerasayang asah risejeroning jagate puniki siladeri osa keringating ane mule ngerasayang bat pesan puniki raosang titiang pemekas niki isi ladri mangkin ngawiwitin pesan ngerasayang napi parindikan dadi yoyur jaga tekadi kekini ngerasa neraka lintang luwe antuk kedarmane sampun puniki kekaonan ulih yoi biuto sapuniko kaliugone bui kadirase mangkin ane mula momo angkare nerakone jani do ane mantongos tumbo diego mine giyu senangkan rahino puniki wiwitan jagate sampun keliput kaliuga boy nenten wenten puniki darmone kepatutan sane pastike ketute nenten wenten yur puniki do jane ditu mantongos yo imomo angkaro rawuh yo ane muaste neraka puniki kedarmane subuh ilang antuk rerembugana sampun sing manut puniki sire jesane gede sire jesane sugih sapunika niku sampun sane nguase kedarmane kepatutan nyane sampun yo sayan punah momone sidama murti sayo wakti pisan puniki dados mebalik metung kalik asapunika parindike indik kedarmane punika sawire kedarmane sampun puniki kekaonan ring momo nah niki sampun
kadarmane punika dados ya saya nical momone mangkin sane parasido nguase iki ring jagate sane sampun keliput antuk kaliuga teko ngulgo Yesuge darwako menang kerayaning peredaran risajeroning kali punika wantah saya wakti puniki jatmoni taler nenten saya angring rago dadi metungkas dikengken anak istri mesemir sapuniko mecukur pendek rauh risajeroning anak muani adone manting-anting nanike cihnan-cihnan nyane sampun jagate keliput antuk kaliuga Yes, ladre alon ngucap idodane sanedakat rumah ketang titiang ne mangkin wiwitin titiang malih nguningayang pemekas risajeroning caritiu ne isladri mangkin wih sumeken pesan ne mangkin dane mengucap Caya kerti adena beli pertamu adana buko adi made kerti tutua hadin beline cai dogen nah beli lantas jani anggon nyamu kelikan dini ngajak cai menyamu tugelan tumade kerti ne jani beli meminda sawire hasapuniki parindikan keruk jagate di sajeroning jagate kelintang kali to adi wit jani rasa yang beli cutet bakal ngalahin adana buku cai pacang lakian cai apang sidodanan masih di sajeroning beli ngajak adi mulu ya sangkaneng menyamu tugelan wiwitan beline ane mulu dadi tujuan tawantah pang sido rahayu irago pada seger ajak kedadu dini ngelintik menyamu tugelan adi boya beli saking lali kewalu di sajeroning kena beline tutuah adi mulusane abdiang beli pangsing dasar iju-iju beli ngalahin lantas tetujon beli rahayu salah tampi banadi ngeresepang di sajeroning mana tu adi mangalahian cai ke gunung nah kini nyenadi made kerti dewo di sajeroning tetujon beli melajahang dewek tutui tuah mulu anggon bebekelan beli bakal ngalahin cai jani dini di karang buncing to beli bakal luas ke gunung nyentuh adi buat melajahang hawa
Waduh, lantas buku beli anggon adi nyamuk lihan dini tu blog beline keliwat. Tuh karano beli cucur jani pang paraside raris beli uning melajah kang dewek tetujuan beline ke gunung. Mangande sida beli kuning. Dewa Ratu Agung ne mangkin malih uning ayang titiang pemekas ye ni siladri mababaosan adi madekerti dewo tatujuan beli sing jadol len pangsido ben beli mahan bekel pangsido beli uning tu adi teken patut tingkah keno madi jadamu luer kadi sangyang suryo nyonaren jagat. Duh, Dewa Ratu Agung adi madekerti dewo yen tatujuan beline wantah yo ngalih bekel menek-menek beli dados jatmo pangsido anggon beli gegelaran waluyo kadi sangyang suryo anggon beli bekel manipoan di sejeroning sampun meduwe putra nyentuh adi ya.